Assalamualaikum Ustaz Sawi. Waalaikumsalam. Sampian Mas Dus. Thank you Ustaz. Makan tas sajian sehat. Biasa teti jeragan. Nika rokok. Ampun, tak rokok. Nika, napa na sampian? Nika koli gula. Nika mau diperintah gula tak torok. Tak gaji kiri. Cak siapa ni kesampian Mas Dus? Allah Ta'ala tak mandang jeragan, tak mandang koli. Bila saya lakoni barang tak bener, nika bakal tak selamat itunya sampai akhirat. Masa Ustaz? Apa engki Mas Dus? Mun sepaneka kula ambu tak kikir naka koli ni kaniser.
benci